Gogo Elsigininza loneminyaka lengu-60 nemfica 69 years old lohlala khona ke endzaweni esemhobodleni kaKhoza ucela ke lisito kuso ke sive seMaswati kulandzela ukuthi ke indlu yakhe yashaya ngcunca ke etinyangeni ke letisihlanu kuletendlulile nyalo gogo uhlala kuwo kumkhukhulu wakhiwe ngemathayela kanti nalina gogo uyaveta ukuthi ke akakhoni ke kulala ngenxa yokuthi ke emanti ke atingenela ke endlini kanjalo futhi lendlu iphinze ibe netimbobo lokwenta ukuthi ke netinyonga ke kube ngilapho kwetidlalela khona kanti naye ke uhlala yedwa kuwo lomkhukhu. Bantu bami ngumfelokade anginalutho ngicela nje lusito shem ngithi noma ngiyahamba emhlabeni ngitholela uphahla lokuphumela. Umntwana nginemntwana munye uyintombatana naye akahlala la ekhaya ngihlala ngedwana nalomunye ulezakhela umntwanami ngisiteni bantu abami ngiphila ngaloku kwengwenyama kuphela kwaphela kona kuphelile. Awu kumatima la nalina kuyanetha futhi sengetayela ngamukela ngathi nangihambe ngitekela abantu ukuthi nginethiwe kwabanjani ngivuka nje kuseni ngikorobhe la ngilungise kahle ngente konke akulungi vele Nkosi yami ngiphila kalukhuni. Ngiyatesaba naletinyoka noma nje ngayikhanza sayilanga ekhasi ngeke ngisole ngoba vele ngiphasi la esigodini kuteke nalele ngathi seyingiluma lenyoka ngithibona la inyoka ingavele nje ingigawule kuphele ngami. Gogo uthi lokuphinze kube inkinga ukuthi kuyo ke lendzawo lahlala kuyo yenile kakhulu kanti ke naye ude ke emandla ukuthi angayihesha lendzawo kanjalo futhi ude nabozukwana ukuthi angacela abantu ukuthi bamlekelele. Gogo uyacela ukuthi simane sive seMaswati ke simsite ngalo ke liphahla ude ke naye ke atawuhlala endlini lephephile labangafisa kumsita bangashayela inombolo lethi 7619 0502 7619 0502 Edendzabeni temsakato iyeMaswati channel ngingeri Carlos nacela impilo dlamini semhobodleni kaKhoza.